Enkuyanja y'abasiramu akashishikirizo babayeshka cha icyishomero rya Global High School omukusaro ko kujaguza Eid Adha. Allahu akbar Allahu akbar walillahil hamdu. Allahu akbar Allahu akbar. Sheikh Adam Muhammad Chiranda omuhwezi wa mukuru wa Shuhad Islamic Secondary School kando wabakuliro kusara Eid Adha muzitogo yashaba abasiramu kwera abatari kwebasa amwena n'abazire babo. Olunako olwaleero lunaku lwa kulya lunaku lwa kunywa nga tulya halal nga tunywa haram. Naye bw'obanga olya jjukira nti eri abeetaavu oba olyawo bandifunye ebyokulya ne bafuna ebyokunywa nga biyita ku mikono gyo. Idi na kuzaire zitulimu n'okusheyaringa ntumanya nti twine abantu abatakwebasa omwihanga eri nabasa kuba ali musiramu nasa kuba atali musiramu kyonka we natakwebasa kora asare kora ateke ebyokulya making sure ngu ni musheyaringa otamwesire parking aje omutwarire. Akimu twina masiko omuhwezi wa RCC wambara City House yashaba abasiramu okwejumbira projects za government. Abo kwa government yone kumane shatara netretera funka twa ostaze jumbire kuganirwamu yenda kutabarusia abasiramu bagenzi bitu okikacho kureki cya ideji ibyo kumanyisa byingi konka ebitaketegerezaga itwe kabantu icyo kubanza cya byona neyo kushara neyo kusadaka nyuma y'isa okuhonga abo kuba Ibrahimu akatine mwana mpaka myaka 9 kuya agambira rahanga unaza kuzara umwana karaza iraza amuhereza amusadaki mwobe yaje kumusadaka rahanga yamugarakamu yamujatinga utamusadaka ndoko sadake ebikoko. Omugandi okusara idahama iribira mu Rembo mbara abasiramu bajumero burubwenguzo burengeserizo mwihanga urukora abasiramu babasarafu abarukumanywa nk'abatabriki. Sheikh Yunus Kamoga niwe yayibembera okusara okwakorerwa ishomero rya Nusrati Islamia Primary School. Abasiramu ne amazima gaganyi amazima gakendedde okutuusa leero twala litolooza tibe bayinza okutuba nga batuyamba n'amanga bino ebiwo bye muwulira ate memba wa palamenti ate bamuloonya ali mu dduka mu butuufu ebintu bino bimalamu amaanyi. Omunyeshenjero wambara City House mwine mpaka nawe yahikoma okusada okwo. Akantu ako zisobola kukola wano akasente katono mu Uganda wano abaana abava ku university twina abaana buli mwaka 25 naye Uganda Investment Authority tugamba twina capacity yako ya 15 emirimu kino nkyogera lwakuba ndaba garage nyingi wano omusolo Mama obuze bakalishira eddagala Mama bushira obuze zikolebwa asanga Mama bushira onawali mugamba obuze ku mwana omwana unanoonya mama we. Ahabwa TV West in the area Sertugusa na Ali Wasu.